Ahí fa 30 un pastre. E qua era un bon bestiar. Ahí me lo vi del gran tercio. E piegando una rembuncó, non se carrapaz che me lo sinne e comarcio. Quando trovava che mi aveva tutto una gradata che il bestial, na encara n'ha llovido a la retreta, e hai venduto l'ai de rei, da coi finì, ne voleva più sos. E quei de bestial che reportavo. Io me lo ave, io fermato che scampetuso aquí, havia una quinzena de fe, de la feina se n'ocupava, e quei facia son monus, e que li topava sobretot. Ara és impossible de fer res, cal de medalles per tot. Que cofobrammen en copre, guardar, Saqué, que quan se cuflava que les calia cantonar aquí, e facia deixar de là per arrestar. Fuera una conya cruzada al calup, que era en especie de bruña que lo vio, como diría, la mia mare facía bistró i dicia d'argent. E havia pa argent per pagar, havia dit, l'aixeràs lucó. E saps que aquell co facía, Oh, io lo prenguere. Mascarel. Saps que quei bravament en co per guardar. E che lei bestia usavo, il cotestufle, lucó era per arribar, me se virava. Quan si pastre libere, con la sorula i fedas anielu che mulres, les passejados. Me ha fet trobaven en moment l'ocell per anar a fantur, anaven al bistro, e ma fua nos trobaven entre copins, era palo solo me luà, alle poco i havia de bailar per tot. Ara coi finit ho padeus, otro 4 traturs, d'un no va los montos sul l'altre, ho padeus. A qua occupa lo mural che non veia qua. Una reunició per Nadal menjaven l'upiot, anàvem a menjar l'upiot, eren una vintena e passaven una bona noche. Tant dic que ara tot ho dispone tot.